วันนี้กันมินิสเตอร์ปนิเตจันพอลกันเฮาส์ลีดเดอร์และกันสปอร์ตมินิสเตอร์เตบัจเจตอลโลเคชั่นเอ็นตอบนั่นนี่พวกสวยตัวทำเรารัวลินเลยอินเนี่ยเดี๋ยวอันนี้วางินเกี่ยมาริลรัวอมเละก็เราไงไปมวยเตเฮงดีพาร์ตเมนต์ไอเฮนเตลวางินหันสวยเวก็ดูว่าบีกินExcise and Narcotics, Sports and Youth Services, Labor Employment, Skill Development and Entrepreneurship hanti te. Zoram khai chuana tura department poimo tak te. Voinia soi ho na hun kan han nei do na kan soi do chu abikin rui hlo hian minti buaya. Kan soi na sa makde mai chu aman po kan man hnem सरकार थरा पेचवानिन खानी चुंगले किन्नी कुमा कन्मन आइटम नंबर 4 ते पोहा कन्मन तोनी खान कलौसिया रिपोर्ट आते पो खान सचिन बुलमा खान कन्मन अते मेल हन एनी ला वेबेल सेटेल केंग थेन नि लौती hi langreng mai sia an history han sui la khoi lai man theng don ti hriat lote a mai ro chu investigation la ma hela mo phur tu hi a lian tham deuh hi voin ni thleng hian man kan la nei thei lo hi a mak ka tia anar kai tu hi chunom tura kangaya arele mai china vai bel che somtel mante thok le khada kan han mana an mana te mel han enila khoya tang main khajang procurement kha an nei thei don lo ti sia reng ni sia kha an kai kuang len thun zo mate hianin sarkar la mai mo thil ti thei deu te a hian zo man nem mon chu ti ngai dan hi enga mo chena om thina champhai chuak kan nia champhai pa kan nia anar kai tu deuh te po han nia king lai te po kan thira kan zong na sa a poi deuh me chu kan han man vean sun te po heta law and judicial te nen po lo in kai noi le zel maya prosecution la mai kan felem o ati theya government advocate chote public prosecutor hote narcotics changbik te ti tlang thang kan an hriat hian om nuam te deuh bik te thil ti thei deuh te po kan om fo ni te po hian alanga hei hian ko zon thui tak anei ni in alanga kan prosecute lei thei lawa jail kan tan tir lei thei lawa akai kuang kan sui lei thei bok si lawa zu a hian kan han in burbuna atra zu hi athalo tak zeta mishing risel na tan po ni sela a mai ro chu du lo chon om zia nei lawa si pai bang kan ne kwata kan ne voi ni thing kum som do na kan lak po kan la chuang lawa ama ro chu ti mek lai lo chuan manin chunga te po kan kol ve forin karinga rui lo wanga har satna ke ni ngei te po kan ni kan thalai local lezel turate hi enganga try infrastructure po handuang en un maila alwa tu turle amang tangkai tu tur thalai kan nei lo ni hi thleng thoi do ni langa hei hianin ramro rel na voinia helai huna ngai tu na ate thui em maya kan chief minister poina ve em maya helai hausa po voi tam ti rik ani to zu kan han soi hian thil dang zirchian na kan nei ho te kha sinot social front zirchian na te kha report kha kan en tak chuan opioid cho apun na le zu ate thar te pun na kha in thlau em maya alet li chuangin opioid cho te kha apung ani thalai jinga hluar ani amara chu khotlang le ko sanang po kan ngai pai mo jok chu zu ani tlat maya khalaya khanin ngai tu na heng vo inia department hian ahuam tel miau awangin karon soi lang dua engeni kan minister hi abik takin kabial chung nen ain nerem boka ai always one bial tu kania kan biala khwan zora mina kan boy pui vut ming thang tham te kan oma khung te khu kum nga chunga transform dan ngai tu in kan man lelve maya ani poi min vei pui boka henga department san te atang hian heng asum nei le mu te tangkai taka man theina turin le kan bial chu nge tan po khian le lama chuan hau tak deuh mai om chu campaign lai pon pakhat chu ron kala boi thla ke mai kanau te ka khongai deuh tan tang jingli to ka min man le hon cha ke ma kan tang ve to te nga te khangot kha kan nia tan hi kan hlau san lem lowa chu wang chuan alternate hi engtiang in nge niang
livelihood te anei zon na te anni tin kalpo na te po ngai tu angai hle maya heng hi skill development le entrepreneurship lama te po hian kan bela po kan ma move hle dona ami mal point ka sil to ani point min tui puin min ngai ven puye me maya kulai vai va konzo noi tanga arvi inkar ringo ta po zombies kan nga to ziate lu chuak reng ni chon zombies ka timaya chun eng apo meng hlei thelo che hlei thelo kal na po khemang lo motor car on kal zut kan muvekin karing kung khu kan chuak ka ania khung te khon kan ram din hun hi apho lang chiang le in ka sia kan lu chuak ka ania wangin voine heng department ste atang hian heng chan chu na hi tho thei ti kha kan soi tel duwa amal mal angin ka thlur lawanga tin kan soi le du achu hun bo pel lo kan in tiam bo ka zat ve chung chon kan zo man tur angai la kan thil in su le lek lek hi om thina covid chung changa kan sum mu le mu lo chung chang te kha ka soi tur niam phe chu ka shelo ma ro chu ka ri ro meo wangin le budget allocation te kan sum mu te kan lo thir ve thin awangin thil dik tok lo de hi om ni hian alanga RTI chan na ma sa te ten budget tak tak mu chian ma a reappropriation te ani ma a kan dona tang te kan zia thina wangin thil pani chau abiken finance department big te khathur ta ila adanga kan mu po kha soi theina oma he om nol maya hemi ba ka hianin kumsang ni som pakwa som ni atanga sang ni som ni pathum big chau te kha han thlir ta ila kalau en mai ma kan chut non le ngiala kan budget bu tangin actual om vek to ania wangin atak tak chin kan hua tang hian sang ni som ni pakwa som ni a hian vaibel sa sang thum zare som re panga tax devolution kan state share bi ka hian be sei ani lain sang thum le som pasari le noi som re che kan hua a in thauna kan don kim lo ne hi vaibel sa zare som rup pasari le noi som thum pakwa ania sang ni som ni pakhat a hian vaibel sa sang thum zakwa som rup pasari le noi som ko parukhi kan be sei ani lain actual kan hua hi vaibel sa sang thum pakhat vaibel sa sang thum le som noi som nga panga ani le hemi kuma kan mu lo na he tamang reng vi vaibel sa zakwa som nga pasari le noi som li pakhat ania amai ro chu hen compensation he next year ran lang chota kan be sei aya tam sang ni som ni pakhat le som ni pania hian be sei hi sang thum za thum som ni pasari le noi som riat pani estimate original estimate kan nei lain actual kan don hi vaibel se sang li za ni som ni pani le noi som riat pasari ania hei hi vaibel se zaria som ko pangale noi nga in atam zok ani chutiang bokin sang ni som ni pani le som ni pathuma hian kan be sei ka state central sarkar be sei han puna wain kan state share hi tax devolution bi ka hian vaibel se sang li som riat pathum le noi som ni pali kan be sei hei hi actual alo chu khan na sang ni som ni pania khan vaibel se sang li sari som li panga le noi som ni panga kan hua chu kan be se aya kan hu tam ne hi vaibel se zaruk som ruk pani le noi khat ania he tatanga kum li chu nga tax devolution ngawa kan hu kim lawa he vaibel se zani som ruk pasari le noi som sari pakwa ane hei hi ama RTI chana kan base fo wangin budget document nge ya tanga lak chu figure dik vek ania hei actual chin ani estimate le revise estimate lo ani actual om chin vek ani awangin kha karon tar lang duwa heng hi finance commission grant khanin kan hulo nual angin lan na chin oma hei engamo ti sual te po om thei ni angai dan om thei anga financial year sang ni som pakwa som ni khan sang ni za sari som sari le noi som sari pariat kan be se line actual hian khami a first year khan vaibel se sang ni za sari som sari pariat le noi som riat noi som sari pani kan huwa chu vaibel se sari le noi som ko pali in kan be se ai tamin sang ni som pakwa som ni kuma khan kan huwa som ni khata khan sang ni za som nga pa thum kan be se ya heta hian actual sang kha za sari som ni panga le noi som li pariat kan huwa vaibel se zali som ni pasari le noi som nga pani in kan mutlema sang ni som ni pakat som ni pania khan sang kha zakwa som li be se ani lain sang kha zakwa le som le point som ni pakwa ka zo tre pe hitler ni tarthuma la ome sang kha zakwa som point som ni pakwa kan huwa vaibel se som ni pakwa in kan mutlema sang ni som ni pani ni thuma khan sang kha zariat pakhat be se ani lain sang kha sari som ni pani le noi som ania vaibel se som sari pakwa le noi kwa in kan hukim lawa finance commission grant bi ka kan don kim lo angalang hemi big state service ngaw hi vaibel se janga som ni pariat le point som thum pariat ani hei hi enge tinge achan kan ti chuan ain do lo na pumpu hi sang ni za thume mo sang ni zaru ke mo ni lovin hemi kan soida na hi budget bu changaron lang ani hi enfia thei vek ani awangin actual figures lang chin ani audited report
atangron lang chin ania wangin hei hi kan soi suala kanin chu fo ni ala na wangin han soi fia fel deuh kan dua ahun lai le tun nu ai nang lova heng pia lama hian neu newa han don te hi chu kan nga khop maya pu kan member zom tak pu deputy speaker nangma kalklengin hei kan longkai west bl2 zona assembly question te tin rti ya memal chan na te social media kan hua ahun la ya actual figure ron lan ma ami tenen kan khai khin na se me maya helaya hi actual figure om china tanga karon tar lan ania khami pia lama khanin heng tax devolution big le fc grant pia lama hian sasi atang hian sang ni som ni khata khan vaibel se zani akum le zathum akum le zani som ko pasari nikuma pejan za sari som ni panga be se ni khatianga zangalek in dai lo lai khan vaibel se sang khazanga chuang te me mai kan han puk pia lama khan ahun lai khan nec tengin noi thum vaibel se thum noi za thum kan hua chumi nu an si cha tengin covid outbreak englona tan khan vaibel se som paruk le noi som paruk kan hu boka khami pia lama khanin chief minister relief fund aringot po khan vaibel se som thum pakhat chuang kan hnuani kha khami pia lama khan don chon amalte te han soi don chonin atam angreng khopa nec tang khan nu loka noi za thum som riat kan hule boka hei po hi he house mem zona atangaron lang ani a